yang jule tene lingla yang nyaja kamsang yoto tene ta tring nyaja longo changdangi lada changdangi tene rewo gatun sendo na shangmani otiwi jalak nyungse re nyaja latna yin tene otingula tango nyungse nyaja la shuna rewo sana lada ru tasang changba ja desi kurla changba ja desi kurla rewo se rewo suru na oti yaki kulune lo zoejilo tene taajilo waji pattakana jan taajilo otu tuba kuruna portu otila rewo sero tene otu tuba rewo kul domjilo gyarang ngapchu dam thaldo na gyarang ngapchu thaldo tene talogi tene changdang rewo gadonde tene korzo tsomori risersanando tene shangmani windu tane oti korla nyungse korla sanata oti jalak je nyungse ratna yin minam demodu demba nyajela tane demo tsora ta demo tsorshitu ana chila sana minam demudi tane nyaja taroji tane kyotong wajeterin rewagaton otila tane uji English la nomadic festivals ro lada nomadic festivals nomad sena tan rokpa je se o to pan tan rokpa ji lada rokpa ji festival ino ta oi festival de gochu jilo longa jam je rasro na nining lada changdang anle ser so chuino tan talo korzo to chomori ru o i lada rewa gatan de tangdo tene chen dawa je lada rewa gatan tin Sospe, tene lasset patsamme, rognanyampo, chakta, joy, jokpur sospe, kabshige laskun sospe, atamas kongoyo, jelyo, kongchite tarikma, gespa jindayo, gatmasang lewatan, yang injongsi, atama chakta, lalu kodyo, yang dengan sospe atama, yang utara chakta kamchaje karu maje, skep shipia, don shipia, sentex 장교도 더 많아 가지고 더 되지 않을까? 짱구 따라. 박사교 나타 뱅칼 정세 상하다 계시는 거 동아 나착 차로 대부분이 다른 설 건축마 타분이나 정보사노 제 타마 교수라고요. 네 주범마 땅아 윗산이나 국적바다나 때 둘라 스위치크를 보내었나 대나 자주스테 유아이 양가 그래서 갔다가 람 룩솔대교 대보공상내 직선에는 끝나고 직시스피야 이링마 잠불링이 육합소소네 결합소소네 미마 막보이 소량스테 출라 겨대었네는 갔다가 자가리 공창마 인나제네 갔다가 밑에 부스당콜라 직살라 겨대는 또 하라셀지노 계속 갔다가 겐파제기 독파제기 Rang TV ne tangse kambe pahu suppa ya dana chosana tara dontang dos mato dontang na tangse pito dontang sappa inna kasminkan ya dime ada lutang sana man ada Hier kamu. Cie. Sizler ada apa? Cilo. Oh, rela sungai anda. Konjasi rebus untuk desa lorencenyo koya. São passando em jogo, por exemplo, na tangranga da data de sujeito do teu canto,
stage yashok like nasa just no take a jukes na in stage yunchok la tene nasa na philop ne stop kane yes from jukes no एक बार फिर से आप सभी का जितने भी बाहर से हमारे गेस्ट आए आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन 2026 की शुरुआत में कोर्जुक से आए हमारे कलाकार जो है खूबसूरत कोर्जुक के एक जबरो এটা দেবো ফটো Шо, не могу хорошо. Чуть-чуть. Ты пьешь, ты лахос. Надо чуть-чуть. О, ты кяпча. 왜 찔러이 등이 납시면 또 줄을 쳤다 주거다. 이런 거 다 주지. 아빠 자주 가져가면 길러달라. 많이 뺐네.
Milk in that skin. 직차야 직차야 니즈야 니야 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 니 숨고고 숨고고 이차야 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 나강알람 동알람 동알람 이해줘. 나녀나 나는 핑계 페페키를 지나면서 베네 건물 다 찾아라 그러면요. निकल के ये बना के नया लगा देना है। ये पूरा वाहियात उसका दो टाइप का है, एक सॉफ्ट में एक हार्ड में। उसका पूछ से बना था ये सा हार्ड वाला है, उसका पूछ से बना उसको हमारे पास में सीधा 아이는
are witnessing the extraordinary cultural heritage, traditional lifestyle, music, dance, and living tradition of the people of Jangpa. I also request, as we all are here in Bodok, surrounded by the vast pasture land and the breathtaking beauty of Thomodi village, is the one another beautiful performance, the Jabro traditional performance by the artist of Khaldo. So I request our artist from Khaldo to kindly present the beautiful traditional performance. Kepala Kasih Paun Lati Panam Bukti Basa, Alle Kaldona Skepkani Kasih Paun La Jua Pule, Reve Gaston Chimena, Nidara Kasih City Grimbo. Kani Kasevans la Kaspawani Tigrima Demoton Duchess la Gazuk Nata Jakatma Chinmo Kino Yake Jamkat Nata Jam Chinme Tan Yehun Yuma Poli Tapanapo Jamkat Nata Jika aku sudah tanah burkan itu, sama. Orzo yugi nulale jampare vegalasto. Orzo yugi nulale jampare vegalasto. Pangkamun mesinale nyan pegalu lele dus.
Opangun mesinale yan pigalu leledu. Namlangi za sharwale lamagave stelende. Namlangi za sharwale lamagave stelende. अब 25% उत्पादन प्रोत्साहन का वितरण। यह प्रोत्साहन हमारे कश्मीरी उत्पादक चावलों के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में चावलों बकरी का कृष्णा उत्पादन करते हैं। सबसे पहले कर्नाटक से श्री सैनिक आमचू से निवेदन है कि वह स्टेज पर पधारे और अपना 25% उत्पादन अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त करें। श्री सैनिक आमचू
내가 지금